Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwana chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo babata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burike iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochoganya chirangi wikabuno ragani wochoganire erangi biga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo iyirange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene ringi ya Credit Bank asamange bakere simbetera se namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Happy Sabbath mwancho muligereria gatembe television ritukeriga ria Jumamosi ya chitariki 10 yomutinyo gatano umwaka 2025. Karibu sana aseke unga chinsa isano na ibere chabono mugaso ikionga bono kibwatikaine na amasisini ya yembura na bukobwaterana nje ase chinsa machire cha Facebook na boigo YouTube ase okoya nyora yaiga na yanda mange asinchira iyo boikirano wase emo ase monchekro kwa matinda boigo tukubwaterana nere Mike korwa ase studio ya kabiri na boigo matundra korwa magiga yichi kamera na nekirongo chaka ikionga chinsa isano nebere ngochaka korwa ase diocese ya Kisii ekirobono omo bishop we diocese yo moske umanyekana tabuna Bishop Joseph Mairura anyarire kuboria abantu banyare gochamo na kubwaterana chinga kiechiga na kirobono baligetie konya kurigereria wasikugania oburai obuya na wigo na kiro anyarire kumotogia omo pop omoya oyo nyare togochoro ase chinse mo chiria gosasenseri ya Italy eme akero bono bagendere togosekera kende tokwanera igoro ya pop omoya oyo nyare togochoro oikatwakire papa ngambe ya mono erueta sobugima bwaye kwa omuntu omurungi onyata go omuntu omurungi tari gocha gwika lakini asengenjo arengo omurunga okora ebintu buya nonde tayo ore gupinga ebintu ariko gupanga esengenjo bipangire buya
We congratulate you, Holy Father, so that God may give you strength to rule us, to direct us. So congratulations also to the cardinals who participated in the conclave. Congratulations to all Christians of the world who remained in prayer until we got this Pope. Remain united. Mubegenteke mubutambe. Naende abapapa bababe wakusingirira ngaki unaturaba Kristo elieta ligo tubuata nindiri Kristo. Kristo. Tiamangana ya muko nyakuita naganga abana baiziri abana. No. Ntuna abana banyasaye Kristo nero murayitu. Onye elieta li Kristo liesirito le sabandi goita. Iwana negenteke mutoli. Tabegenteke. No more mbo asitoli ni sensingi. Mwancho murigiria korwa nande korwa ase serikali ya Kenya nigo bono umwaziri wa bochano umuske Aden Duale na boigo umubunge Kimani Ichung'wa no museneta Cheruiyot banyare kumobocha umukonyi b'umurai wense umukoro umuske Rigathi Gachagua nekiro banyare kwerera na nigo agenderete koralia siasa yo kubagana abakenya na boigo siasa yo bukabira na boigo nigo bono banyare goteba onde wense origetie kirugo ky'uburai wense nigo abonete koyana na ribaga liabena ucha serikali enyare wikirania emiroberio bwate na boigo anyare gocha no umuroberio umuye gusemeroberio emia erachie gokonya abakenya ase amatuko are busio. Wacha kuzunguka huku mambo ya JC na tunajua sisi tulifanya kazi na tunajua usiku unafanya nini, tunajua unaenda wapi. Hata saa hii kuna mahali unaenda hapa jirani utafuta mkutano, usiende huko jirani sema hapa, lakini unakosa heshima sana. Si kazi imefanyika, si wakulima wamepata mbolea bei rahisi, usibabaiki hata kidogo. Mambo usibabaishwe. Mimi nataka niwaambie, kama unataka kushindana na William Ruto ako na the bottom up economic transformation agenda as his agenda for Kenya. Wewe kama unataka kushindana na yeye, sio kushikana wanaume sijui wangapi, na kazi yenu ni siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ya kugawanya wa Kenya, siasa ya kueneza ukabila na kueneza chuki Kenya. Kama unataka kushindana na William Ruto, sababu hiyo ndio demokrasia, tafuta agenda na mpango wa kazi, uzia wa Kenya sera zako. Hakuna mtu atashinda uchaguzi kwa siasa ya chuki ama ya matusi. Utashinda uchaguzi kwa sera na mpango wa kazi. Ile tu mimi ningependa kusema ni kwamba wale wanashindana na rais watafute sera. William Ruto sio sera, Basbo sio program. Hata nini wananchi nikiuliza, ukiona wale watu walikuwa wamekusanyana juzi, hiyo watu wanaweza shindana na William Ruto kweli? Mwancho murigiria na korwa ase kaunti ya Nyamira nigo siasa entindi egenderete ko betanse magega yegati ya barai konya kuburia buna abamenyi bechinse mechomba bonete ko gendera gusabira serikali ye kaunti ya Nyamira ayaga nigo bare ko yakwana asomoyega abo matanga boko moene mu muromo abo omo MCA we wodi ya Gachuba omoske Henry Oboya nekiro bono banyarite gukonera amangana amange egati yabo igoro yikiro kyo speaker na boigo bari bagendete ko ya ebirogo ime ye county yo ya Nyamira nana bana batera abantu baminto bagendera gusabira county ya Nyamira karatwa yesabongo kifo gikiroraro kinyara gusura umugaza na wambo time akara magendero buna uzara ntota gutera station yo Nyagatari ya Nyabunge ibonga itubwangoza utakirwa kwa rumiro no chindo chenari to 20 utase wodi no mospeaker charu atenara na muru nje wono mbwate tenje kulegeto ulitali mospeaker na aba impeach naye nalyo ankyugo kama nje wono kulita yangu chia to uja kusindana naye nje buzukande na gusabira maya shukrani
na kufulia kofia aiganinka watu sabeiri kasako enaye nema ne chinguru babaroko igoron kwara ndetia igoro yege kondo ge kwimincha ani mburanko gende kare narero wasugumiri watotebiri ngabantu batigane korora na bubi ingotebire rero nara okondorera buburi ngasa abantu bakumbangira kongenta kunyasaye ndero na kubaye kasago koye lakini ngotebi ndugu yangu ibintu nibyo kongunyaliso lyomo Mwancho Morire na boigo abarande kuro ase kanisa ao ime chi sub county Kianda ime county ya Kisii nigo bono banyarire kuboria abakristo bonsi banyare kwenekia buna abasabire ensi ya Kenya enyare konyora omurembe na boigo kusabira barai bagusi gochamo na boigo kubwaterana nigo bare ensi ye kiombe kusabarande abo nigo bare ensi ye kiombe igia Kisii Pastors and Clergy Forum ekero bono litukore igoro banyarite gukwana aya bakomera na ase kanisa imanyikanite na God's Miracles in Spirit kutoka imeya wadi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Church South. Tuko na kaza ni kutangaza amani. Tunatangaza amani kwa serikali, tunatangaza amani kwa watu wa kawaida, tunatangaza amani kanisani. Hata katika wengine wanapenda amani kwa mwingine. Kabla tujaelewa wengine kuja amani, sisi wachungaji tunaweza kuwa na amani kwa serikali yetu ya Kenya. Hatuwezi kusema kwamba tuna rais, tuna gavana, tuna wajumbe, tuna MCA na tuombee. Lakini tunapoombea ndivyo inakuwa neema ya Mungu kuombea na kukumbuka kwenye maombi yetu. Inasaidia sana. Lengo letu ni kuwa kitu kimoja. Oneness, singleness. Kitu cha maana sana. Sababu muda mwingi tumekuwa tukiwa kando hasa kuungana. Lakini kwa neema hii Mungu ametupatia kama wachungaji, la kwanza lengo letu ni Kisii County Pastor Forum kuwa kitu kimoja. Tutembee pamoja. Naomba wachungaji tuwe kitu kimoja. Maaskofu tuwe kitu kimoja. Ndio mambo pasasa wakati ubiri afanye kazi. Kwa umoja tutazunguza nguvu za giza. Kwa umoja tutaharibu mipango ya giza. Ilikuwa Kisii na wachungaji zaidi ya 1000. Lakini ndipo kwa mauaji ya kila siku ndio kuna watega wanachaa Kisii, wahanga wanachaa Kisii, hata kwa vibao vinaandika, mtu anaandika ni mganga kutoka Moshi, lakini ukienda nayo mpaka Kisii kutoka Kitutu, kanisa linaingia kwenye shida. Na hivi leo hivi hakuna mtu analipenda kanisa, hasa vijana wetu hawani makanisa, wanasema kanisa haina wema wote. Juu wahubiri tunahubiri Injili, ailete neema ya Mungu, ailete baraka. Kwa maana na kuongozwa na mawazo makubwa. Sawa vitu wanavyovitangaza. Kuna mmoja vile Machoge na ingine mara ngao kusema Kasarani. Tusaidie ili mwili wa Kristo yetu usiwe unachunguzwa. Sisi ndio tunastahili kuongoza serikali na kuongoza serikali. Sio serikali sasa kuongoza mwili wa Kristo Yesu. Sisi ndio kioo cha dunia hii. Lakini baada ya kuwa kioo Digiria hukura nekero bono abateresa bagenderete ene wiki yabo yoguchengira obukoreri bwabo ase ensengima nigo bono bari bakorwa ase chinsemo ose ase sub county ya Masaba North bono banyarire kuboria serikali iye county arakwenekia buna yanyarire gosoana na ase obukoreri bwabo nabo igo kubamenta emeshara gose komenta bari bagenderete kwena na obwereria ase chinyagitari nabo igo digo banyarire kurobekana kwa murembe na kiro bagendete guchengira ewiki yabo. Our nurses, our future. Our nurses, our future. We're here to celebrate as nurses in this profession. Nursing is a noble profession and it is a big profession that needs people who have big hearts to take care of the patients as they come when they are sick. Those nurses are very, very much essential people in giving services in the medical ground, and we welcome everybody. Then today
we want to welcome all the community. Wauguzi wanafanya kazi mingi sana ambayo wananchi labda hawajui. Kwa hivyo hii siku imetengwa, iko kando, ambayo tunasherekea hiyo kazi ambayo wauguzi wanafanya. Mnajua wauguzi ndio wanasalisha wamama, wauguzi ndio wanachanja watoto, wauguzi ndio wanapatia wamama family planning. Nonye Kenya yagima nase simba bwate gasi nyingi sana. Bono iganto bwate challenge nene nase sia bange nkuru bare Kenya bakogenda chinse chisiko nase si togo sabe serikali yaito enyare ko korika nase sia bange gusaba Teresa abange ekora bono iga omuchando tubwato monene mbaisaini bari bagosoka kuruchi MTC na abange bagosoka lakini abatubwate nyagitari barabake igo korosiemeroberia asenya gitari akoreke buya nurses bamentu abange chi county chirike nurses ekiagere mirimo ya nurses mancho murire ayona yanda mangina poko nyora senjira engekero kima ekero kwenyorera app ya Getembe digital gose app yekerero hirino nyare ko esomera naboigo kurigereria ATV ya Getembe naboigo gutegerera Getembe FM wetira ase app yo naboko nyora yo asisimi yao yako poko naboigo nyare ko esomera ali asensemo ye website nshongoro kwa Matilda boyo kendera utwara esabato encheno okegema. Eduka ya Momo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwana chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabono babata chirangi cyo kwa imye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochogana chirangi wekabuno ragani bwochoganire erangi biga aseduke niga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutari rero eriwe nyorere abamanyi abuigo enyekenga enyumba yao use asomelete use chire chibiasara njibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke niga ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchurigo musongo eyiwerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene wingi ya Credit Bank asamage bakiresi mbetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga segeke tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwese obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia amagora ko bimba
mochando bwa arthritis manyinga gwaka igoro mochando bwa sukari amo namoroira manga arese mibere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bogwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya Nuga Pesi erindanyoro bogwenia oboiga boito aiga Nuga Pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo gokobekera chemicals omubere etogo koa obogwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kubwa mono chindetere chiana no diamond tomenium igitari ane igongoro kumera ni kwambuka one gintu na roche gekone igona nyore to urire mwake 2002 urire obuna akire kuri nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire kono ngoteba ngonde bwensi uratoke ngana ari urire kuno bwa mauga boko bimbyo mubiro yogu ati wotari korara era tigaike gaje senya gitari ya Nuga Pesi erinde amokonje munanyi bete ngayankonjire tinare ko nyara konjore bigoti na gwe kumba rakini bono ko nyara konjore bigoti ni bete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta konkoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director kurwase enyagitari ya Nuga Pesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omubero obe buya amanyinga atare buya omubero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Pesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omugusi ominto Nuga Pesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tubao basha obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitira zichinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia usie bono na bukwegokya aso gusonja etibi ya wanje kyaga Temba Television